Hello, agus Fàilte an YouTube channel agam inniu. Sin ficin neonach a bhí gorá sin agus há camera ann. Sé díoch in computer agam agus am photo booth. So chan je rud profession ta hana seo sé díoch chiad video a hán ar son a sölig díoch seo mar rud again. Ach ar son a háischuig is me Georgia. Hello. Haime sé ar a bhíomhrín Gaelic bhunú a bheith mi trí bhblion agus, chaime sé tro GME. Mar sin ha sin na céalcha guró médal tro bheith mi dal tro scóil, an árscóil, a bhún scóil an árscóil agus inis ha mi dhéanamh Gaelic ag an olthaid. Sé, so ha mi ar a bhíomhrín Gaelic ar son úne fete ach chanéil mi ciad amach is a ciad leis a Gaelic agam. Chaninch gydro mi filan sa Gaelic, gydro Gaelic yn darna chanan agam. Mar sin ha bierla a chiad canan agam agus ha Gaelic yn darna chanan agus ag an olthai ha mi anam Spanish. Gydro, ha mi dynaf Gaelic agus Spanish ag an olthai. Stelum mi fi a capity agus stelum na ganan agam. So, wa mi geri ianaf yn YouTube channel seo sgas ha mis mention ag ha mis a gra seo an san behe agam. Chan mis mention gyfeil gyor rwyd yn awn son gyrwch gyor stw awn son dynnu le Gaelic. Chanel gyor program yn TV, chanel gyor influencers mar a chanes at ha yn o ga agos had ooftoch ma hefes agam yn o ga yw o'r chaim an scóil choirúa nó rud mar sin ach chanéil tór ann agus ha sé gearí bhí yn éile so bha mi sméid mi géin a cúr YouTube channel ar dói stocha Twitch ar son rutin ach ha mi dul fa o sin go rud big na satirish in a video seo. So, sure, ha mi gyda'r doi in YouTube channel seo o'r ha mi geri a ynaf ache ar son dynnu le Gaelic. Fa'r sy'n gaif a coedir video in no a fi pars je coir snioch ar an eterlian nach eil ar son yn scol no nach eil ar son o hwrs yn teacher acet hala agus leven jaar sin agus hij jeich uret na story niochers gas ha fi mac at the ar son yn scol. Ha mis sé geri ynaf Gaelic ar canan albanach nes taringioch ar son dynnu áge harid den awn a chanja mis is mensin ha gyoran. So, ar son chiad dolamach or yn darna dolamach in is mis mensin na shortsa stu ha mi dal a bhí cúis ar an channel seo. So ha mi sé ag geri chanil seo rud ar son a bhí surin ga bhí becan je rud ar son a bhí fachgal hanil uan in ha mi sé í caine chugrud ar son a bhí gúnsach. Hanil seo rud i gynnar son a bhí gúnsach Gaelic an san dói chanil me sé dal a bhí a gí sé gaibh briarach is nó grammar nó rud mar sin sé literally díoch sé YouTube channel an na Gaelic a ham. Ach sé hannig dal a bhí cúr stocha bethe ans nó seachín ans má bheithe nó lá ans má bheithe ha GME agam GME úr a húr mí ar son an mac agam sé scíal a bhars céhir Bard Story 4. Agus huair mi ar sgas go bhfuil ceol an san GME ha an Gaelic ha Kathleen McInnes agus duine éile ar an ceol mar sin bha mi geri rudagin uair a dhéanamh is stelum sa ruta mar D&D agus ha mi clúich Baldur's Gate. So ha rudagin mar na rutin sin ach an sa Gaelic godói is sin go a bhí clúich. Sin an rud a bheith mi smyn sin stoch ar Twitch or chanil fissam a chanil fissam in bíag únia agam a bheith únia agam a bhí a dhéanamh edit agus clúich uair híd sé GME agus an mar sin
a dhéanamh in overall ha agam ag an ná ach saoil sin chuid a sin amach chaníl seo gása mé dhéin agad chaníl mé dhéin ó cyfí duine ha hían gan an YouTube channel seo ha ddíoch mé dhéin ma ha me sé fein comment yn la ha ag gra van y videos agad char office am jéhha gra ach inis ha mi dal horsús jór agus ha mi dal a bhí a gúnas hu Gaelic bí sin amazing no ma ha go gynna gra ó ha me sé dal dhéanamh Gaelic na sáte ar Johnson scóil na bhami bí sin dhéanamh in bliana agam sin díoch bí mi cúr ha mín dáchas gon bí mi cúr fóhítlin bearla agus Gaelic na videoin ach ní méant na CCs mar sin ma ha Gaelic agad agus hannéilú géirí fóhítlin bearla hannéil fé magad na fóhítlin or ha fes gohfuil machar ar a BBC díoch a fóhítlin mór ar a scrín agus chaníl sin a bhór chuid sin am ma ach chuideoch ní mi fóhítlin Gaelic mar sin ma haig ide intermediate stácha surin go a bhí a féich gin nó rud in a hami ag ra ag in am Tjug Mòran taing son a chuid chiad video agam bhí iad nus glán na seo is sé seo ach ha míon dáchas go bhí mi hás chuig an sa bhlanúr so an dá féle ficht coig bheit mi ddíoch a géirí chur seo suas rá a bhlanúr díoch ar seán a fein seo amach Seich ha na socials agam ha mis mid go díoch an Spotify agus in Instagram agam an drastach ver follow go chur comment ann ma ha seo gin ma ha seo a clean sin magút Seich Mòran taing agus chiimi sibh ans na video